Na boigo ekiraywa genderete bono ensemo yoburundi na boigo barundi eme county ya Kisii nigo banyora maigere goitira sekiombe kya NTSA enchira obwente wetanga kurwaseme basakano na boigo konyara gokinie birango byobosombi igakolekana lituko lya lero bunenchereye mo yokurwa maigerio ayora konye wetanga kurwaseme basakano yabereke okolekana chinsemo ao anene imeye county ya Kisii. Ili uitwe dereva kwa kubeba abiria, jambo la kwanza lazima uwe license. Uwe ni mtu umetrain, umeenda through driving school, umepata license kwa njia halali. Ankoro ku Dennis Mogaka, dereva Wegesa Shuttle. To operate for Kisii wa Nairobi. Asiri tukoli lero twatwalira mafunzo amana sana na NTSA. Batubundizira buna tubona ta kolega hasi nebintu binde byonse bye para buna tubona ta kwa na kirembia mana se NTSA Kisii region which was sensitized our drivers igore machika safety bar mandra banga basomere binde bingi akibago treat customers akibago deal with the stakeholders na akibago rebia sana kwata machika ya serikali ya NTSA tebnarenge other companies. It is wise more than our drivers have sensitized bamanyanga kirichi kundre kibamatokora para on safety kiaruna lero ngeto kiango kinda twate kunasa driver ngetike tangaras ma driver aba ala twala safety ya air we komo nyene before atara regina wana somna bantaba NTSA na bakire biamono and biamono